Abanyacadi babyukiye mu matora ya perezida bagamije gushyira ku iherezo imyaka itatu ishize igihugu kiyobowe n'umusirikare wahiritse ubutegetsi. Uyu Mahamat Idris Itno yari ahanganye na Ministiri w'intebe Succes Masra. Ibanjul muri Gambia habaye inama ihuriyemo n'umuryango w'ubufatanye bw'Abisilamu basabye ko intambara ya Israel na Hamas yahita ihagarara. Kenya yarayitangaje ko umubare w'abamaze kwicwa n'imyuzure bitewe n'imvura y'urudaca bamaze kugera kuri 228. Nta kimenyetso kandi cyerekana ko iyi mvura imaze ibyumweru byinshi igiye gutanga agahenge. Umujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo uri ku nkombe z'inyanja ahakunzwe cyane na benshi bajyayo koga kubera n'ikirere cyaho gishyuha ubuhanganye n'ikibazo cy'amazi mbere y'amatora. Abaturage bagorwa no kumara igihe kirekire batayafite, hakiyongeraho n'ikindi kibazo cy'isuku nke. Turangirize mu Misiri aho iki gihugu cyihanangirije Israel kibuza kugira ibikorwa byayo bya gisirikare ikorera mu mujyi wa Rafa kuko bishobora guteza ibyago bikomeye ku bantu. Misiri yagize iti Israel wirinde cyane.